Ukoliko uskoro budete videli medijske naslove poput "U Srbiju stigla nova 4G mreža" ili "U Srbiji od sada dostupna i 4. mreža", nemojte da se iznenadite, to će biti istina. Pored poznatih mobilnih mreža koje obezbeđuju 3 postojeća telko operatora, jedan od njih, VIP Mobile, omogućit će i 4., za koju je dobijeno odobrenje regulatorne agencije RATEL. 4. mreža, koja takozvano stiže u Srbiju, je privatna LTE mreža namenjena aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Na taj način, zahvaljujući proaktivnosti i tehnološkim inovacijama kompanija VIP Mobile i Nokia, Beogradski aerodrom postaće prva kompanija u Srbiji koja će ući u svet nove evolucije u telekomunikacijama. Sa mrežom za isključivo svoje potrebe, korisnik podiže nivo usluga, procesa i bezbednosti na potpuno drugi nivo. Korisnici širom sveta već koriste prednosti kampus mreža, a to su praktično prednosti koje donosi sledeća generacija mobilnih mreža, 5G. Tehnologije poput network slicinga i small cells pružaju maksimalnu bezbednost i visoko efikasne servise i usluge. Inovacije generalno dolaze shodno potrebama tržišta. Ono čime se mi kao VIP Mobile generalno vodimo je upravo prepoznavanjem potreba korisnika i koliko god je moguće u skladu sa tehnologijom koja je dostupna u tom trenutku na tržištu, na našem lokalnom i negdje u svetu, u razgovorima sa raznim ponuđačima, identifikujemo i uklapamo shodno potrebama korisnika. VIP Mobile posluje pod okriljem austrijske A1 grupe, zahvaljujući čemu VIP-ovi stručnjaci imaju uvid u najbolje ekspertize i učestvuju u saradnjama koje prate i neretko postavljaju trendove. Upravo je A1 u saradnji sa Nokijom uspešno realizovao projekat privatne mreže na bečkom aerodromu, da bi povećao pouzdanost, efikasnost i sigurnost. Ideja VIP-ovih stručnjaka o prvoj privatnoj LTE mreži u Srbiji bila je da se partner, aerodrom Nikola Tesla, podrži u ostvarenju poslovnih planova. Naša ideja je bila da podržimo kreiranje poslovnog okruženja, agilnog poslovnog okruženja, da podržimo i ubrzamo digitalnu transformaciju korisnika, takođe da uvedemo neke nove tehnologije kao što je na primjer IoT, ali i da insistiramo na znatno većem povezivanju zaposlenih mašina i senzora. Kada se dođe do limita tehnoloških operacija, nove mogućnosti su ujedno i rešenje. To su privatni kampusi. Ideja za prave TLT je iskreno došla u razgovoru sa saradnicima na aerodromu, slušajući ih prethodnih godina koje su poteškoće u prenosu podataka, u pravovremenoj reakciji, udaljenim lokacijama gde nemaju dostupnost optike, wirelessa ili bilo kojeg drugog načina da tu unaprede celu komunikaciju oko toga. To je izazivalo u zavisnosti od gustine saobraćaja koji se trenutno, to je posvećenosti samog objekta, koliko se ljudi nalazi na samom aerodromu, oni zauzimaju određeni kapacitet. I to je izazivalo određene kašnjenje u prenosu podataka i jednostavno neko loše korisničko iskustvo samog onog posetioca aerodroma. Znate, kada dođete i hoćete da ostavite prtljagle, da očitate bar kod, da skenirate pasoš, on neće da prođe iz prve. I u toj priči negde ostaćemo frustraciju samog menadžmenta i potrebu da tu naprede. U to vreme negde se dešavala i diskusija sa našim partnerom, sa kolegama iz Nokije i predstavili su nam nekoliko sistema za unapređenje poslovanja i sve nešto u konceptu Industry 4. I kao to, šta je sve to što će nas u narednih godina dočekati i kako možemo da budemo pripremljeni za dolazak 5G mreže. Glavni motiv naš jeste bio mogućnost da povećamo efikasnost, pouzdanost i ono što je najbitnije za sve operacije na aerodromu, to je sigurnost. Došli smo do ideje da je privatna LTE mreža jednostavno najbolje rešenje i njena implementacija bi dovela do praktično velike automatizacije procesa i ubrzanje procesa koji se dešavaju na aerodromu. Privatna LTE mreža može da se realizuje u nekoliko modela, koji se razlikuju prema funkcionalnostima koje se iz core sistema jedne javne telekomunikacione mreže prenose u taj privatni domen na lokaciji korisnika. Imamo totalno izolovane privatne mreže gde se sve funkcionalnosti core sistema izmeštaju na lokaciji korisnika. Baš to je bila naša odluka, da praktično na aerodromu napravimo potpuno izolovanu
privatnu LTE mrežu sa svim komponentama koje core sistem treba da ima. Te komponente su MMI, HSS, servisni gateway, P-gateway, PCRF. To je bio najveći izazov za VIP-ove stručnjake, jer su morali da naprave kompletno novu mrežu. Naša želja je bila da mi koristimo postojeći PLMN kod, odnosno kod gde javna telekomunikacijona mobilna mreža, VIP, već posjeduje. Praktično, čitali smo standarde, gledali smo kakve su, da kažem, kakva je praksa na drugim projektima u okruženju širom sveta i došli smo do zaključka da je neminovno da dobijemo novi taj PLMN kod koji označava mrežu. I tu želimo da istaknemo veliko poverenje, razumevanje i podršku koju imamo od regulacione agencije RATEL-a, koji nam je izdao novi zaseban PLMN kod koji smo mi opredelili za privatnu core mrežu. Dodeljivanje posebnog spektra znači mogućnost obrade podataka na lokaciji korisnika. Dakle, tu su i prijem i dekripcija podataka i output rezultata koji je potreban. Do sada to je funkcionisalo tako što podatak sa uređaja A ide ka najbližoj baznoj stanici, zatim do VIP-ovog headquartera gde se obrađuje i onda ide do uređaja B, istom ili malo drugačijom putanjom. Obrada podataka na lokaciji korisnika je omogućena uz mobile edge computing, dakle sam sistem servera i softvera koji se nalaze na istoj lokaciji u server stali korisnika i podatak putuje od tačke A do tačke B preko jedne tačke komunikacije, to je preko jedne baze stanice. To vam je otprilike brzina obrade podataka i funkcionalnosti bi bilo kao, zamislite, sve mobilne uređaje i sva neka vozila kojima bi upravili putem 4G mreže, kao da su povezani optičkim kablovima. Trenutni, kao najbolji mediji za prenos podataka na udaljene lokacije, mi trenutno vidimo kao optiku. 4G, private LTE, to je budući 5G, je mobilna optika u tom domenu. To praktično znači da sem postojećih javnih mreža, sada imamo i četvrtu mrežu, na mnogo manjoj lokaciji i opredeljenu samo za zaposlene na aerodromu Nikola Tesla. Cilj, negde ideja samog projekta je upravo omogućiti pokrivanje svih lokacija, cele površine aerodroma, koje možemo se složiti da je stvarno velika, impozantna, i predvideti buduće projekte na samom aerodromu, kako to pokriti LTE mrežom, ujedno obezbediti spektar samo za njih, gde će oni povezati samo svoje servise na te, da kažem, dedicated bazne stanice, a ujedno komponenta private LTE mreže je upravo obrada sirovih podataka. Benefiti za aerodrom u ovom slučaju izdvajaju se u 3 glavna klastera: sigurnost, konektivnost i pouzdanost. Privatna LTE mreža je zamišljena praktično da u jednom access domenu podrži i zaposlene na aerodromu u tačno određenom frekvencijskom spektru, ali sa druge strane ista ta mreža podržava i sve putnike koji stižu na beogradski aerodrom. Saobraćaj se odvaja tako što svi putnici koji su, na primjer, na VIP mreži, njihov saobraćaj ide ka javnoj core mreži, dok zaposleni i sve njihove konekcije ostaju na samom aerodromu. To jeste jedan zatvoreni sistem i tu ističem praktično bitan element koji je bio i zahtev samog aerodroma, a taj element sve češće može se videti i prilikom implementacije privatnih mreža, kampus mreža širom sveta, jeste sigurnost. Jeste želja i potreba da niti jedan bit ne izađe sa te lokacije. Dugi niz godina VIP Mobile je bio usmeren na pružanje konektivnosti korisnicima kroz dobro poznatu ponudu. Sada želimo da se adaptiramo, želimo da promenimo našu organizaciju, da budemo fleksibilni, agilni i da se u zavisnosti od vertikala koje obslužujemo, budemo dovoljno agilni i kreiramo end-to-end servise shodno njihovim potrebama. Konektivnost znači mogućnost da se ljudi, mašine i senzori povežu sa bilo koje tačke na aerodromu ka njihovom centralnom sistemu kroz core mrežu. Na primjer, to je mogućnost da neko sa aerodroma kada radi pored aviona preko tableta brzo pristupi toj centralnoj lokaciji.
Just to give a concrete example how the network will positively impact the overall processes at the airport. The private LTE network at the airport will distinguish between the broadband internet of travelers and the IT requirements of the airport itself. In this way, the network ensures security for all critical processes regardless of the intensity of the mobile use of passengers. Devices such as luggage scanners, handling equipment, or tablets can now be easily integrated into the private LTE network, allowing for communication 24/7, even in emergency situations. The introduction of a virtualized edge cloud computing platform will allow all data to stay locally at the airport, ensuring high data security. These additional resources very close to the users will reduce the latency and the transportable traffic of the applications. All in all, I firmly believe that the private LTE network will be an essential platform for the airport to improve their overall operation excellence, improve also the passenger experiences, and why not improve their financials. Tokom prve faze implementacije i testiranja projekta, cilj je da se što više optimizuju i automatizuju procesi. Danas konekcija sa Follow Me vozilom izgleda putem push-to-talk uređaja. Naša ideja je da postavimo kameru, praktično koja sve vreme ima mogućnost da snimi sve aktivnosti koje se dešavaju ispred tog vozila. I svi u operativnom centru će praktično u realnom vremenu pratiti dešavanje. U drugoj fazi unapredit će se i sadržaj za putnike. Naša želja je da poboljšamo i povećamo korisničko iskustvo koje putnici imaju na aerodromu. Daću jedan primer, znači mogućnost svakog putnika da prilikom dolaska na aerodrom ima mapu kretanja, odnosno zna tačno koje su to tačke koje on mora da poseti tokom svog kretanja kroz aerodroma na kraju i određenog gejta. Veoma važni za realizaciju projekta su ključni elementi koji se tiču knowledge sharinga, kreiranja ekosistema i promene interne organizacije. Ovo prvo znači da imamo razmenu znanja između vendora i operatora sa jedne i operatora i korisnika s druge strane. The requirements of Belgrade Airport when it comes to communication network are pretty high. With VIP, I'm confident that we found the right partner to develop a solution that meets the requirements of the airport but at the same time offers a great custom experience for the passengers. We have actually a quite long-standing partnership with VIP Mobile. We have rolled out several major projects in Serbia, and I'm confident that we will leverage the full potential of today's LTE network and lay the foundations of successful expansion into private wireless and 5G. Nokia itself is leader in private wireless deployments, giving us tremendous insights into the challenges and requirements for deploying this technology across multiple industries. Potencijal razvoja 4G prognozira se na čak 19 milijardi evra do 2026. godine, upravo kroz koncept privatnih LTE mreža. VIP Mobile prepoznao je potencijal kvalitetnijeg i pravovremenog prenosa podataka. Ako želimo da unapredimo poslovanje, da možda zamenimo ljudski kadar tamo gde nije moguće njegovo prisustvo 24x7, kroz ovakav sistem moguće je ostvariti real-time potrebe. To se odnosi na monitoring, pa čak i upravljanje vozilima. Godinama smo i mi kao telko operateri tražili dodatni value add za naše korisnike, naročito za korporativne i velike sisteme, kako im obezbediti dodatnu garanciju kvaliteta. Private LTE i u manjim korporacijama i u sistemima koji nisu u modelu kampusa kao što su velike luke, aerodromi, železnica, rudnici, može pružiti value add upravo u toj funkcionalnosti nezavisnog sistema mreže i kvaliteta u smislu redundanse kontinualnog prenosa podataka i komunikacije. Čak i kada bi praktična vrednost private LTE takođe se izražava u tome da kada bi se prekinula komunikacija između objekta A, gde se nalazi korporacija, i objekta B, gde je VIP HQ, podaci bi i dalje se prenosili unutar samog objekta, čak bi komunikacija se nastavila, korisnik ne bi prepoznao da je diskonektovan od našeg sistema baze podataka.
projektima poput Narrowband, Internet of Things i privatne LTE mreže, koji su rezultat VIP-ovog usmerenja na adaptaciju, fleksibilnost i agilnost da kreira end-to-end servise shodno potrebama korisnika, kompanija učvršćuje imidž operatera koji inovacijama menja tržište telekomunikacija i društvo na bolje.